Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizullah. Saya berasal dari Loksmawe, kelas Sanawiyah 1 biasa, Satrijaya, Mefat, Aceh. Dan ini teman saya Muhammad Abi Abdian, berasal dari Sawang, kelas Sanawiyah 1 biasa, Satrijaya, Mefat, Aceh. Kami akan membacakan nazam kalam dan isim tegah saraf. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam bahasa Arab, lafaz yang disusunkan, sengaja yang mengucap, yang dikhitab pun paham. Kalimat ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Isim itu kata benda, 4 tanda yang ma'ruf. Kafas dan huruf, kafas, tanwin, juga alif lam. Fi'il itu kata kerja serta punya 3 zaman. Tanda fi'il, qadsin, sofa, ta'nis yang sakin juga. Huruf tidak ada tanda, ia selalu dibina. Kami akan membacakan nazam isim tegah saraf. Bismillahirrahmanirrahim. Isim tegah saraf, tak boleh kasrah, tak boleh tanwin karena ilatnya ada. Ijma wazin adilan anis ma'rifah, rakib wazid ujmatan wal wasfu tambah. Jenisnya 9, hafalnya mudah, ada 1 ilat, ada harus 2. Wazan jama' alif maksura mamdudah, ketiganya jenis 1 ilat saja. Wazan jama' mafa'ilu, fa'ala, fula, fi'la, alif maksuranya. Alif mamdudah, fa'alau, fu'alau, damma, fatta, tanda i'rabnya. Sifat wazan fi'il, contoh ma'ruf, sifat dan alif nun sakranu misalnya. Maf'alu, fu'alu, serta fu'alu, 3 wazan udul itu semuanya. Alam serta wazan fi'il amadu, alam dan alif nun itu usmanu. Alam serta udul, contoh umaru, alam wa tarkib masjihaz ramautu. Alam serta ta'nis, contoh makatu, alam dan ajmi, misal ismailu. Batal tegah saraf, alif lam di situ, atau jadi mudaf, kita jangan ragu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.